Ej, daj mi reci šta ćeš ti s kosom sutra. Ej, idem na frizuru u Epic Hair, a ti? Ne znam, zato te i zovem. Pa naruči se i ti preko Zoe u Epic Hair, stvarno su odlični. Pa mogla bi, čula sam za njih da su odlični, ali nikak da odem. Idem se naručit. Kako prekrasan salon. Obožavam ove neutralne boje sa zelenim detaljima. Znači, wow. Prijateljica mi je preporučila vaš salon pa sam morala doći. Reci mi, po čemu je vaš salon najpoznatiji? Pa zapravo po čemu jesmo najpoznatije Koko Čoko keratin i botox tretman, Đojko Balajaš pramenov i prekrasna i zdrava kosa. A koje još usluge nudite i možete mi nešto više reći o keratinu i botoksu? Pa usluge koje nudimo u salonu su nekako klasične, šišanje kose, bojanje kose, njega kose, po čemu jesmo najpoznatiji. A što se tiče samo keratina i botoksa, oni su zaista najpopularniji tretmani za obnovu i ravnanje kose na svijetu. Ja sad idem na frizuru, a ti se isto možeš naručiti preko Zoe.